pangsi hingding hangkera chom kechok HAVAR RISO RONG AJE kadami pacheglo pen part be kar benglong china pen ta pan pathar kadami pacheglo pini nai to fan botanic kan bipa gela hello dak lakhain kora thok DUARBAGORI misi contention kan tame adak or kar benglong tame HAVAR RISO RONG AJE so katalon pon along tin tame bipon constituency tin tame la sonthos dak DUARBAGORI angkang ladak dolomar HAVAR rong se bipon iglo patowe ajo CHITI NIPHAI korana ke paju pen dak CHENGPON lo pen part be ladak kese salama tame pangjar ponok kapangjar pon long kacap mate kacitu dobang pula halo kese samai phu sinam tengar pensil bangso mate la so kese alama pangjar pon kala bangso alama pangjar det pen api kali tang tu pon chikemo pon adak mithang khai jutang dhorom kaching hon piga bang phuk aning langtabe alapel alali abson se ka tabe ke sigding son se alali do alali pang super thepen chawai joilo alali babu terang alali hote chikemo pon peran pata me non ha jong bang super thepen ka chawai joi or vote tame kache thangklong peran pata me ladak mithang kar dak kar bang tame alali lun kilun jumi pik pik mithang kar bi khai to phan kaching hon jok alali kar bi khai ma kaching hon jok lun te kilun jumi pik pik sabe ko pik sambe ne alali kalam tang ili to do prethepen chawai julo alani patame jubin gar ka hai alani patame ka chiko moja meeting pon part me la bang so chiko moja meeting det pen badak arong pen ke bang tu participant mate unit atumolong tame la dak kem mate ke pa do dim tame la dak opening pon bang so opening hot aje me ke deng pon bang kala ke DUARBAGORI british chamber sakorong frequency deng pon lo la pen part me all kar bianglong education and research of back hai isme alangli ningge me pen british chairman pumping khasi alangli tun ke do ka tha dim ki sung ku ke tam tang anikan ke arbe ke chang pen jok ka do ka be ke du ki sung pholo sila pedeng tamela son tak thakna pusi ka patha pon sela tu carpuli mate carpet me keron panja bek me pemban pon se pini pen pato wepen CHENGPON lo la samai juje tikan ka do ka be kilang ara tu ante be bang non la pen chitu du lo na mithang khai hello mithang khai ji pindeng sumpot pen dang lok la pen part me elam ki hello mithang khai lo la be mithang ju tang ji bali tu CHENGPON ji athe pindeng sumpot pen dang lok kan ton khai lam kan si ver ta khai si ka ver lo si ka do ka be bang non etum lang du na la si mo thongkebra thongkep sorry thongkep aning vi ante me ri to paklang pon pol la sinai tum nang tu angton penang nang don ko pipe jai meksi deng ponjima la pen part me la da chief guest ke chapha dum ta do ase li tu ka do tor mas council cm dr tiram hang tawe bangji pusiri tum beta arjulong la pen part me pini sitame pada bogajan la long deputy speaker dr memne ka hai bangji pusiri tum beta arjulong la sinai tu angton beta han paklang pon pol la pen part me ko pipe jai meksi deng pon jima ni tum nai tu fan paklang pon po ase auto we ke cheng pen non pidapata pan fan beta lang podikha tanga kadom pajir poniglo pini ingdeng thongkep ra gathom karbi RISO NIMSO RONG AJE so kecheng siar ni lo dele bangso kecheng siar ni dak DUARBAGORI HAVAR mai penta ani kanwang son thak thaksi center committee ahin pen kapin khat ponateng dak ta me RONG AJE so nilitum padopon lo sila bangso kipado ponolong nilitumolong dak penangan jutang phan kaching honarat tum nang chitong dum lo lapen pini la bangso jutang gibat phan kachepate ponipura unit tumta penangan nang chitong dum lo unit proxy anbak pini dak nang chitong dum lo lasi nilihin pen gipuda imbang kelahan lo je la bangso jutang phan yang si anso se ilitum ke pangchu ponai pulutang te bang putin akar biatum stame ilitum yutang chinghon nangji laben unan ke chirap chitu nai pen pini sitame la son thaksi penang an ke the ge deng ben chenglok penang an tum an ta me nang so jutang phandak nang chitong lo
lapen niliphan pini le bangso kem kangpu poni phan si niliphan arpu nang pipon lo la so bangso kem nan niling pupon lo lapen mesen meat pen de bangso jutang jubat rongaje so pini ke chengpen hak kijut anta ke chun pon pamika thegi phansi nilihin pen dame anamani nilong nilita hirjume hangpon lo lapen kado hoi tum han same nili hin pen mesen pen ke pachun poni phansi chuni ripon lo besar la non la so dai mek mitra so sek ini ingkoran ya kep lo ingkoran ya kep jadi tigan kan so dai mek pachun dia fan mame pen le trap me situ no tondo mo ola ka hoklo nangli tum nang kar juteng pen pini nili tum la thal jutang gibat ke nili tum ke methang jung jung ja kong pen ke nili tum une la si rat pen si pinangan nang chirap chitu dun lo do la dak kopine bipar su ko chokle tum ta nang chirap dun lo dak dolomara long bojar ke chokle bojar ke biatum la pen dukan ke biatum la pen han chi yor chot tum same rong asar tum ta nang chirap dun lo la pen dak lem satum pen tame dak sang pin nang chirap dun lo la pen la sonsi pinangan businessman ke the ke ding tum anta nang chirap dun lo pen ka do tum pu chirap sar mane tum tangka mahageun e tum ke ja kong pen nang rap dun lo jolason si chirap sar pen si ni tum lo bangso jutang ni tu pachun pon lo la pen ang parta ka do pen akirap ke the nai ke ile tum churu reun e itum Karbinglong Autonomous Council IEM mate DUARBAGORI local MSC sa Richard Togbi alang lihin pen mote thedung nili tum hana kirap pipon lo alang ligi pining chot polam kali ani kanwang ta alang li nang chirap dun la pen sologot nili tumlong Bugojan LA MLA Dr. Nomor Mumin sir la pen ke Harogat LA Dr. Ilitum Kachinghon Dorsing Ronghang sir alang li tum tame nili tum hanang chirap dun la selang tum han me churu par piglo la pen pin dak nang chirap dun tum han anta nili tum hin pen nili tum churu pon par piglo la pen akoi si do thulang je pining chuning lom nili tum birtalong lo dak mane unit tum kidu ke thak sak pik amasi yem sar pe nili tum chingwai lo alang li nili phana pin khat lo la sila kichilim poni phanta isiba war sai pi pon sinang puson si yem sar da nili phanang pin khat pon lo la so teng pen yem sar nang pin khat teng pen si nili pini dak tarpulin dami a unit tinulong epak pakron pon lo dak leader tum pen tum chira pon si lan wel lo besar la samai se lo itum ka dang no tum la dak kan gi pek pon Ola so program do la dak pinabapor ni tum Kachinghon MLA Mumin sar lang libangji 29 ni pini ge ni tum MLA Dorsing Ronghang sar phanil tum hangpon lo nonar sam ala bangso jutang jubat sorong jeso kangpu poni phan sita lang lige asai do la pen ke kapre unit long ta lang li phan ke tang pon do ma se lang li bangoni de lu san si birta na pali lo pinabapor ni tum Bogojan LA Mumin sar alang libangji lapen ke karjulong ateng ke 30 year ni itum Karbinglong Autonomous Council CM sar ilitum Kachinghon nai Dr. Tuliram Ronghang sar alang li tawangji pusi nilitum birtalong lapen ke ilitum Kachinghon IEM sar Richard Togbi alang li tame 30 year ni bangji ben alang li tame dak jutang gi bar phan alir chavna piding phansi nitum long kitong donji pusani tum birtalong lapen soteng si nitum tame alang tum hansi tuar chulang dingla